MLA jong ka Congress bakan thopia ka MLA jong ka Shillong East ka kong Amprin lengdo but MLA jong ka Shillong West ba Mahendra Rapsang kila resign no kum ki MLA ha ka steps ki nangkong kita ki argut ki nong mi ikmat kila pen kre apartment taban aireng na ka National People's Party ha ka election banwan ka banlong haw arajar ar pulai tang bangin ya IT ya kata ka jinglong MLA jongi kani kadai ka senjam ka ba shitom bahana ka benta jongi argut kamdai ka basuk ban suong ngila resign kum ki MLA kani kala one or long hadin ka jingya selok ka ba jeliw bat kinong snong haki constituencies jongi iway kamdai ka jing rai ka basuk ka ba mano la man suai balay ba ngiray bangi hap ban resign shwa kamlong kababyang kalenti banyad yaki nong yalam kibala syajid kum ki MLA ban shui sendet yala ki jong ki party bat ban lek rung na din jingkhang ba sya ki party ki baipan ngi kwa banyad da kalenti ka bakhot kalenti ka baben ki patba jongi ki lajit ingi kum ki Congress MLA balay pintok ikipat pa resign no but let no da ka bakhod siya ka way pat na sek nilaray ban let siya ka seng NPP ngong to kinbon ki basyong sabar ka constituency jungi ki balong balay village siya NPP kajubab jungi ya phi ki badon kata ka jing sngo ko long to sngo bha nginya telino sngo bha penteli ya kani ka ribat ka jaj penriu jungi kat bala habangia pharia tukra da kabangia lek seki sengi baper arajar arpulai pinsayo ya ka sarkar ka batlot hakabahap ya senrop lang sibon ki parti ngamdan kambangan da batay than ya phigi nong snong jo sila phi kam stan ba phi balingi balengi kwa lech NPP deitang ka NPP te ka parti ka badai jong kani ka jilla kibai gidi ki parti nong way sudah ngangas ngo bang ngimdon kambanya selong at least mga try balang in sakren na ya let selok ya taba syu siya kita ki parti ki pasyabar ka jela ka jungi na marngingi la don ka Congress kata nrepet ha ka pod ka Congress ka prapum siya ay kita kinong yalam nang ta nagkijaka ki bagisyong headquarters mag Kim Salya ya ka ay kabaja haki constituency jungi Kim Kit Klem ya ka ay kabaja yang isimet kum kinong yalam kijing ya lenti ka jungi haki sans nem ki baladep kalolong sisya ka bajeruit ka bajerwat kindon na pedeng jupi kinong kita ki kwa suki dengan pensyai lupa pi ki bandon kum kata kajing penbut nam yangi kinong yalam jong ka jela borok khoi kisya jid hakinong kersyan naki constituencies la jong haba kinong kersyan kila penjob yangi kum kila thong yangi kum kita ki MLA kadon kajing ang nod manginyo lem ya kasuki de klem kasuki ru ngila pen ihi ya ki constituencies jongi mangilala ite bangin ay kata kajing syakri hok kajing syakri ka ba teli kat bala ay laibor pilaban ong ke NPP bakumta bakumni taong piya nga ay nga ko way ka parti ka baklam don kita gijing siya kano si metro ngidon gijing bakla manohi baong bang iklem bakla tinray kita gijing bakla paro ngiyale pan penbed ngaru ngamba penpau mat job ya election ada kat sana ke parti Kongres don bot parti la Islam dan play kejeruat bagai ngia kenduk kum kita gi legislator de parti kena ya klan bunti ni kata election ko wi karai pering jungi bangin ya mi no ke Kongres bangin ya join no bat ke national NPP ti kading join jungi kan dai la shibet officially mo ti ngasot nat ban ong ni ba kum MLA ngala ban sakri ya kasti ngala ban sakri ya constituency jong kat capacity ko mamba ye pangasot nat chibun
bangalayo menteri namata ke konstituensi Kamtam. So mangan rai kani kam ban lek sekui ke parti ngalai selok parti nongbut jonga ngalai selok bot paiba jonga ha ke konstituensi ki paiba ki nongket kam jonga kim don ke jingsa not ya mangan mi na parti Kongres bat kisanya abe hanga mangan don bat kono parti ha manga kli ki ngandon bat NPP yong ba kabyang be don tingamban si ngabat kumemeli ala Zainam tasi ngan join no sibet agen pipi bang community bangan yo ban sin sakri biang sai sisin yo pai ba ha kani ka ar pulai ar cara pulai